God, hallelujah. Praise the Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. I'm worried about my oral health. Don't worry. I recommend Colgate Total. Colgate's best active prevention system. Ja, vi nei vai ngole fiafi. Ja, fatalo faat. Ja, ile mamalu fo. Ja, mai se fo ai nga mafuta. Ja, peo na ya ile nei fiafi. Tata au nanga masani. Ja, fiafi o asolua. Ja, pol tata pol kalame fo wa fa ingoa ina. Ja, ole mapupula ole fa ole tanga. Ja, malo lava le on sa. Malo fo ile. Fa malo lo sile ne yas. Ja, ai. Tune ta bese ia ona faa awawale ta au nanga le ne fiafi. Praise the Lord.
tātou si te talo. Nei vaenga o le fiafi. Whaptetere lo mātua li, nei vaenga o le fiafi. Pai whona e te au mai a le soifua, e mai se fo o le malosi ma le ola, e fo i mai fo i a te i mātua le nei aso. Pai wina ngā luenga sa whianga iai, ia mai se fo i, ia le amatanga i fo i o le kuata muli mula le kuata o ngā le whanau, i le nei aso, i nei vai aso. Mātou te wha fo i atu ai le vi inga ma le whane e tanga ia te oe, ona o lo le lei ma lo alofa silisili e se mo i mātou. Mātou whaptaita mā silisili taulanga na e tāpena ina mo i mātou. Uma whai au na mātou maua le saulotonga. Mātou te ola ia ma au natu ai mo oe. Iso o se au nanga ua mātou whaia. Talo le nea fiafi le li ie. Si la fia ai ia lau au na le nea fiafi. Ia whatau waa lava ia ma vai. E te talo atu ia te oe, ai mai se lea nganga o lau a fio, tai te olua ina, i ma wha penana whesoasoa ni mai, e lau nga ina ma wha soa ina lau upu, ai o mātou wha alongo ma le tutoa le nea fiafi, au ina mai alo mana ta mā, wha manuia i lau upu, wha pena o na lau nga ina lau upu, ia mai e wha manuia ia te i mātou, wai ua maua le ava noa e mā futa ai, whamanuia ia te ia malona a inga. Ia oi fwoi wale maua le ava noa e mafuta le nea fiafi. Ia whapena ana e whamanuia pia ia te i la tau. Lo mātou ta mā. Nā le talo lo mātou atua. Alofa mawhisua soani mai. Mai anga lelei mai. Ia tu mau pia ia te oe lo vi inga. Ia i o le whaavavau lava. Amene. Ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. Ia. Whatalo whātu ia ili a ingo le atua le nea fiafi. Praise the Lord. Ia ona o le whaavanua ina o lou taimi. Ia whapena ona e mafuta ina. Ile tā au nanga. Ia peona iai ia fiafi o aso lua. Ia maso lulu. Whaingoa ina o le maapupula o le whaola tanga. Ia malo le tau watai. Malo le soifua. Malo fo le whaamalolosi mo le alii. Ai mai se au nanga. I le aso ma le aso. Ia, whaftai fo i le atua o na olo o tauso i fua au na ma le nau. Ia e whapena o na au na pea mo le ali i malona fina ngalo. Ia, malo le tufa, malo fo i le whaasoa. Ia, whaftai lava mo au nanga matango fie. Ia, whaatalo whaatu i niso se tātou a inga. Whai ona maua le ava noa e mafuta mai ai. Whaamanuia te le atua mo oe, beautiful sister Anna Tongia. Ia tuning in all the way from Lauli America Samoa. Whaamanuia te le atua mo oe sister. Whaamalo fo, ia mo le au nei le ali i mo lona fina ngalo. Whaamanuia le atua mo oe ma le ainga. Love you sister. Ia oe fo i wa ule ta ua le suafa, ule maua atu i lunga nei. Ia olo sila fia le atua lou suafa. Ia e mai se fo i loa nganga mafuta le nea fiafi. Whamanuia le atua mo oe. Ai, o te loa, ia ole a ta me whasolo, ia i le aunga foi, ia ma le whaanau ta inga foi le au nanga, ia ole tātou whetu wha i lea, ia i le upu fola lo tātou ali i whaola Yesu Keriso. Ole ta maule ne fiafi, ia ole a mo mai lea i le tusi a Ioane, lona mata upu e iwa. Ia a o nai whai upu e lua o le au whaonga ina o le ono anga i le fitu. Ia le lau whai tauina mo i tātou. Wa fionga pa ia nei a le atua. Wa whetala i atu nei upu. O na wheanu i fo lea o ia i le ele. O na whaia lea o le palapala i le wheanunga. Ua nini mata o le tau waso i le palapala. O na whaapea atu lea o ia i ate ia. Aluia i nā mulu i le taelenga i se loa. O lona winga pe a whaamatala ina o le awina. O na alu lea o ia ua mulu. Ua toi fo i mai ua vaai. Praise the Lord. Hallelujah. Ia lona whaaperetania ina. John chapter 9. I will use verses 6 to 7. Le wasa tato whaamalosi le nia fiafi. Then he spit on the ground,
made mud with the saliva and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, "Go wash yourself in the pool of Siloam." Siloam means sent. So the man went and washed and came back seeing. Amen. Famaile autu o le tala noanga le nia fiafi. When Jesus touches what the world has given up on, ina ua pai Yesu, ia ifaafita uli po tinga wale mawhai le lolangi o na fo ia. Amen. Ia ua tato iai lava ma le masani fo i ma le tato wola fo i le olanga o faafita uli. Mati ngā ma le tele o le mau felava sa inga o lo whapena o na ti ngā ayo tato tangata ma mawhati ayo tato tangata. E iai fo ia ni so i tato no tato feola mai. Mo iai o tato whaafita uli whaale natura. E iai fo i nisi, whaato a maua whaafita uli ina wa a mata na savali ia mata moe a wala na au nanga mole li. So, o na whaafita uli uma po o tato vai vainga matinga. Ia e a apa mai lo tato tama e tau whaailoa mai ai tato. Ua na o ia lava i mawhai o na avese ina whaafita uli matinga. Maso se mea lava o le a tato whea ngai ai. Amene. Ai o tato mana tua foi. E iai le mafua anga o mea uma. E iai foi le mafua anga o whaafita uli o lo tato amoina mo tato tau aveina. A whaia ni whaafita uli sa tato wola mai lava ua iai a te i tato taipei o maia o le tau waso o le pipili manisi lava vaenga whapena. E tato loma mautinoa. E iai mafua anga na lai o na tupu ma whaatupu ina whaafita uli na i o tato tangata. Amen. O se vainga mamao ina ia mawhai o na tala e le tangata le la mafutanga ma le atua. Ina ia mawhai o na matua i tino le tangata e mafuta i le atua ina ia whailoa mai e le atua mafua anga o mea uma. Na tupu ai whaafita uli o tatou tangata e mai se tatou ainga. So, ia no fauta fo i le tangata that sometimes God doesn't remove these struggles instantly. Amen. E iei le taimi e le whaapea o whaafita uli uma o na tatou whaapea ifo lea e tatau na apa mai tama e ave ese. Taimi lava tupu ai, fe mai la tatou mau. Taimi lava tupu ai a whaio i o le atua e tatau lava ona ia tango mai e remove le whaafita uli. Ai mana tua, pe o na uta ua le amatanga. Wao le uta tau te ola le nei o langa. There are reasons of each happenings in lives. There are reasons of our struggles. E ia mafua anga o mea umalava. I le atua, malana fofoanga pa iyo ita ua. Wa uma ona tu umata manga uma le finangalo le atua, ma le plana le atua i le tangata na ia whaia. O le mana o ngā whoi o le atua, i au tātou ta tala atu i tātou ia te ia, ma i au tātou mafuta atu ma lata atu ia te ia i teimi uma. O le tātou, o le mana o mia leo i tātou e le atua, i au tātou i loa lo na mamalu, i loa lo na matangofie, i loa lo na alofa, i loa lo na sili ese. I le tala ai la a le tusi le a Ioane mo i tātou le nea fiafi. O le tala whaatataua nga i le tangata na whanau mai ma le tau waso ai na whaamalo lo e Yesu. Or Jesus heals a man born blind.
So sometimes God doesn't remove your struggles and my struggles instantly. But e ngake lidi nga ika ua i se process fo ingale ina ia mawhai ai o na whaai lolo na mamalu. So se whaafita uli apo so se tinga apo so se mawhatianga. God doesn't remove those struggles and those pains and those problems from us instantly. Ele whape tupu e whaafita uli o na tatou tangi atu lea o na apa mailo Yesu ma mawe ese whaafita uli. But yai au wala ma yai yala e uia. E whasavali e tātou a peo na tātou masani ai. He leads us in those process ina ia whapena o na reveal mai lea le glory o le atua. Pei foi la o le toe a o le whaamalo lo ina o le tau waso lea i o le tala malama. Praise the Lord. Hallelujah. Manatua. O le tā ua mai ifa mai, ua whetala iatu nei upu, o na wheanu le o ia le ele, o na whai ai leo le palapala i wheanunga, ma nini ai mata o le tau waso i le palapala. So, na whao ngā a ao Yesu e whaatino ai nei ngā luenga, po le nei whaamalolonga. So, the same hands, the same hands that formed us, the same hands that created the man, you and me, us. So this same hands that created the man from the dust used the ordinary mud, or koe whaonga lava e a ao nei o Yesu. Le ele ma le palapala le sa fausia i tātou. Whamai, ua toi whaonga lava Yesu ia le palapala lea e produce ai, pe perform ai, ia le extraordinary miracle. Ua ia whaonga le palapala sa fausia i tā ua. E toi whai ai isi wā venga matautia, masili esi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ta tilo ne yai, ile palapala le ta ua. It looks, it looks strange to us. Tato tilo se mea ai palapala. Pe to ai le palapala ma ele se tulo. Kako ke le fie, kako ke ingo. Pe kako ke le fia o yai, So the mud, it is something that looks strange to people, to us. Amen. Praise the Lord. But what looks strange to us may be the very method that God has chosen to change our lives. Wafai mai, na umaloa o na whaatau nuu na nini mata le tau waso le palapala. Whaapea tu leo o ia, alu ia, ina mulu, ile ta elenga i se loa. Ia o na whaawinga ina, o le awina. Whamai, o na alu lea o ia, le tau waso lea sa nini Yesu o na mata i le palapala lea, sa feanu ya Yesu Whamai, na uma o na nini whai ya Yesu, alu loi se loa, alu e mulu. Whamai, na alu. Ele itali mai, ele itefesili mai, na ona first time lea whatoa whailoa ya Yesu ma le tau waso, ai na whaalongo mausitai ya Yesu, uma o na nini o na mata, ele ifa apea fo ina complain ya tula tau waso ya Yesu. La me wa nginge yo maka ngai pala. He doesn't say a word. Na usitai. Na umaloa na whaatau nuu le nini o na mata se itulo. Whailo ma Yesu alu loi se loa mulu oi. And then here he goes. Amen. So ina whamai ina ua fo'i mai. Wa baai. Mo tue fo'i mai le tamaloa le sa tau waso. Ua vaai. So,
mai le pala le sa ni ne ona mata, aluatu se loa mulu ai. And then came back, we mwhai ona pupula ona mata. Ia. So, the mud, something that looks strange to us, but maybe this is the very method that God has chosen to change the life of a person. Amen. Praise the Lord. Whai mai o le tama loa sa whanau mai o tauaso. So he was born blind. Na whanau mai lava malonga struggle lea. Amen. Praise the Lord. Whai mai ele iwa ai ile oso wa e o le la, ia malingoto ifo le la. He never see the sunrise and the sunset. Amen. Ele iwa ai fo ia ifo linga olona ainga. He never saw the faces of his loved ones. Amen. Praise the Lord. Mai ele iwa ai fo iona mata ile au le lei o fofoanga le atua le lalolangi. He never see anything. Amen. Praise the Lord. For my lona whanau mai, he lived in the darkness. Na whanau mai na ola le pongisa, o na le oiloe o na fofonga se mea. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And for mai na ele tali tonunga o nisi o tangata o le lato pito nuu from le lato o ainga. His condition will never be changed. So ele tali tonunga o nisi a whaian whanau mai e tau waso. Ele koe pupula e koe oki kau waso a. Amen. And I think if I pay na fo e tato langone nisi o taimi. When we struggle, when we have a lot of problems and troubles, Whamer kako mau, ai longa koe mwhainga kako whaia. So we live it. Mo kako ku ua. Walei se me whai iai. Walei se ngā luenga kako ke ngā ioie whai. Pe lei se me kako ke ngā luea ina i whapenga. Onga fo iau kako whawhika uli. We believe that our struggles sometimes will stay forever. Will never change. And especially, le tu ai ngā whaafita uli lea po le tu ai ngā ti ngā lea na ola mai lava o iai. Pei o le tau waso. Na ola mai lava o pongisa. So, many of the people there, mawhau mai, e le koe a whaiang whangau me kau waso, e le koe fo i se lelei, e umaya e kau waso a. Amen. Praise the Lord. But, ai kako kikilungi iai, o le vaenga le nā tangata, we overlooked things. Wa sopo la kako kilo, wa sopo la kako wha moe, wa kula foa i o kako wha moe, wa le ano tatou wha moe. But Jesus saw what everyone else overlooked. Ai manatua, o mea uma o kako le ango iai, ma mea o kako le koe popole iai. Whai mai. E le mawhai o ngaku ua Yesu whapenga, ngā whawhika uli, e ku oi whapenga whapea, o ke le mangao, e whape la whangau, awangi nge overlooked ngā la whangau whawhika uli. Single struggles, or little struggles, po o le ale ko ai ngā whawhika uli, po le along kere, po along la ikiki. E le o manao Yesu kako ke overlooked ngā whawhika uli whapenga. But ole natural now oema, we overlooked problems. Kako ke le ango ai, e kako ke le mawhai longa sol, then we just leave it. A mawhai, ale ai. We hopeless. We, kako ke vai ai, kako ke le mawhai longa sol se whawhika uli, po se tinga, po se mai foi. Then we just say, ole ala walfina ngalo le atua. That's it. But those small things, e lemma fai onga sopo aile sila Yesu le olango le tangata.
mind us, o le tau waso lea, na whanau mai lava male pongisa. E le I malama lava o na mata I se mea. Pongisa umalona lalolangi. O lo ia malona a inga pongisa. O ia ma mea umalo o lai kwa I le iloa se mea. Kua I deep lava le struggle le ngofo ma le tau waso. Kua I loloto le tinga. Ma kua I le ai ma se mea lava I koe ongo koe ongo mafau ia le tangata lea o le a mafai ona fo I le whaafita auli. Wale se wha moe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Fe mai kako we saw hopeless. Fe mai kako uli koe nga whaafika auli lea. It's hopeless. Nothing we can do to it. So people saw this case is a hopeless case. Fe mai lewa ainga tangata mal tala noa tangata. Ili tu ainga whaafita uli fe mai. Lai se wha moe. No good. Lai se au ngā. Mai maule kaimi. Mai, time waste. Hopeless case. Amen. Ai tātou mana tua. O I le opportunity lea. Po I le struggle lea. Ua whapena ona sila ya Yesu. This is an opportunity to reveal the power and the glory of God. O tinga, o whaafita uli, o mawhatianga, o wa mea lava ua le mawhaia le tangata, o na whaia se ngaluenga le lei. Ma ua le mawhaia le tangata o na tino e fo ia. We saw hopeless, but God saw an opportunity to reveal the glory of God. Amen. E mai se lava I tu ainga maia na whanau mai lava le tangata o iai. Ta waso, pipili, ia mai nisi lava o ngase o esi la fia. Amen. We saw hopeless in those cases. We saw no healing. But with Jesus, He saw an opportunity to reveal that there is healing in there because God's glory is in these healings. Oa uma me whaia lea tua ila na whaamalolonga. Wa uma lava me ngayo ya Yesu e whataunu. O mea uma ina ia whapena o na ali maile mamalu o lona tamau le langi. So with us. Oa umo tatou whaafita uli. Oa umo tatou tinga. Oa uma mea lo whapena o na confuse ai o tatou tangata. Mo tatou whaanoa ai. Mo tatou le fia ai. O lo iai le mea tāua o lo tātia I tatou no whaafita uli ngā. Ma le fia ngā. Ma ita ma umalama mea. O lo tātia I ngā. Le mamalo le atua fia whaaliali mai ma fia whaailoa. Whawhewhea ina ia whapena ona tatou whaalawi loa ai le atua malona matautia malona lelei. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sila foi oto ya Yesu. Instead of speaking a word from the word of God. Instead of le fetalai ato Yesu le tawaso. La le me sa ia faya. Sa ia faonga ina le pala. Sa ia faonga ina ia mea ele o iai le mafau le tangata. Sa ia whaonga ina mea tātou te lea mana ia. Because most of us, kako ke ingo le pala. Kako ke le mga ayola se mea elea. So, those kind of things, kako ke overlooking. Whai mai, sa whape ngā onga whaonga Yesu. Inga ia reveal le mamalu o lona tama, ma le matautia o lona tama, ma va venga o lo o ia whaia o na o le power o lona tama, ma le malo si anga o lona tama.
Amen. Hallelujah. Fai mai ele I whaamalolo ina I se upu. Ele I whaamalolo ina se whetalainga Yesu. Aina whaamalolo ina ua ia fausia mai le palapala. Mai ia nini ai mata o le tauaso. Po le tamalo tauaso. Hallelujah. This kind of act is unexpected. O se ngai o inga kakukiri I mawhauwhauinga e mawhai o ngapupula I se kauaso. This is an unexpected act. I le tilo tilo le tangata. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But o le kuainga ngai o inga lea. E iei le mea le mana o mia kako ke whaatino ina. It requires trust. O le unexpected act, e required pe mana o mia ai lo tata li tonu. E mana o mia ai lo tata li tonu ma lo ta whaatua I le atua. We know Jesus. Are we trust in Jesus? We know God. O ta whaatua I le atua. This unexpected and extraordinary act of Jesus wa whapena o na whafango mai ai I tātou e mana o mia lo tā whaamalosi ma whaatuatua ma talitonu. Awa, ana whaatino le ngā luenga lea a Yesu I le tauaso ai le o iei se talitonu o le tauaso e malo lo mapupula. E le tupu le whamalo longa. E le work le miracle le atua. But o se tangata whaatuatua. Ua au mai lo na whaatuatua. Tuu mai I le unexpected act lea na whaia Yesu. Ua whetau I le leifola. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yo tatou lo le leima mauti noa. Praise God. O ngalu wenga ma ngai o inga ma va venga le atua. Sometimes the things that we do not expect e whaia le atua e tupu ai le va venga. Sometimes we don't expect that God is going to do this. Because aki kiro le palapala na faonga. We didn't expect that Jesus will make a miracle from there. But you ka koilua. Yei ke mi whapenga that o awala le atua, God's methods are not always what we expect. Ea. O awala mga yoinga ma le plan na le atua. It's not always what we expect. Praise the Lord. Hallelujah. But, yo tatou lua, His wisdom always perfect. Yo tatou lua lelei, ia mamauti noa, o le atua, e mamana, e sili ese, e pule ao, e matautia. Mau mea malava e whaia le atua, e whaatino I vavenga, e suia I tātou, ma whaamalo I tātou, ma avea I tātou o tangata fau, e matautia, and ole le lei ato atoa le nao le atua. In His perfection, from His wisdom, nga ke mawhaia o mawhaia vavenga. E fo ia ai, mali liu ai, ma whanau fo wina I le tangata. Mai whaafitauli, ile le ai o se whaafitauli. Mai maunga te tele o tātou luma, mai ile saunga le mu o tātou tangata. Solo I ai maunga te tele o lo tātou whaafisanga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes, kaunga kako mautinoa, matalitonu, mawhaatuatua, that miracles begins in a way that doesn't make sense until the blessings is complete. Iei teimi kaunga kako talitonu, mawhaatuatua, o vavenga e te pena ele atua,
mawhai o na mata mai ini ala fo i tātou te mawhau, ele make sense. Ale ngā le make sense le mawhau le tangata. E tupu loa le manuia, ma tupu loa le mamalo le atua, ma whaali mai le mamalo le atua. O ngā kako lolo la ia, this makes sense, and this is complete. Praise the Lord. Hallelujah. Whalongo fo i tātou. Jesus only gave this man a simple instructions, whai mai. Aluia. Mulu ile taelenga i se loa. It's just a simple instruction. Ole whatonunga whaingo fie nga ave Yesu ina wa umona nini mata ole tau waso. And then gave him the very simple one. Mai alu loe mulu i se loa. Amen. Glory, hallelujah. Manatua. Ole ngei ka waso. Ele I pupula lava maonga I loa se mea. E ngakele I loa po le pe mo I ese loa pe mo I ele mea anway but ole au mai ngaulonga trust. Onga ole ngaluenga Yesu le ngafai. Tupu alo na whaatua relate loa ilonga ilo na usitai. Aia. Olonga trust o Yesu na whapena o ngā kongeki I ailonga loko e usikai. O ngā Isaiah, o ngā he was struggled to live in the darkness for so long. He was struggled of not seeing the loved ones for so long. He was struggled of not seeing the beautiful of God's creation for so long. Even the sunrise and the sunset. So wolale me na tupu ile tawaso. O lona whaatua nga wheso o kai malonga usita ile atua. Po o Yesu ina o whaatau no le wawenga ia teia. O lona winga la. Au tātou mawhau loto iai se tātou ainga. O le wawenga I ta pena ile atua. Mo o e maau. A wao tātou ti ngā mawhawhita uli. Maso o se mea tātou te mana o mia I o ia. Whamai, e wheso o tai wā venga e whaia lea tua. I loto usi tai, ma loto whaatua tua. A le usi tai, a le whaatua tua I tātou I lea tua. Ma le tali tonu tātou I lea tua. E le mawhai o na whaau wau ma whaatau nuu le wā venga I lona tau nuunga le lei. E le tau nuu le wawenga manuia e au mai e le atua mo I tātou, pe a le ko ngeki le miracle le tapena le atua, ma le usitai, ma le trust o le tangata. Amen. Praise the Lord. Awa aka ko fika ku iai, sa kakau o ngā whesilingia e le tau waso, le whatonunga lea, o fe me se loa. O fea yele ngā mea. The man needs to question the instruction. Sa tau ona iai I le tau waso le mawhawhau ngā whesilingia ia le whatonunga le wa au mai. Or even, sa kakau whurikau waso ngā whi ngā waku ia Yesu le ke minga ngingia yo ngā maka ia whaatonu o ia. He should have that to argue back or question Jesus ile kei minga whaakongo I ngā ia. Ma whai e ngai mea ia ngā ia. Amen. Praise the Lord. Pe ka kau whainga refuse le kau waso e adwa pia. Ui ola uwalu o lea o lea lava ele I pupula o lea ke le I loak se mea. He must refuse to go. He must refuse to make a move. Hallelujah. But instead of argue back, instead of disobeying the instructions, instead of refusing to move, he obeyed without seeking, he obeyed without seeing the outcome. Sa tali tonu mausitai, e ui natele iwa ai le taunu unga, o le wawenga ma le whaamalolonga Yesu. E ui na te le I o le taunu unga o le whaamalolonga
ma le manuia e na tele I o iai. He obeyed. Nau si ta I le lei. Amen. Ngakele I finau, pe ngakele I tuma te e atu le finangalo Yesu. He obeyed. Amen. Praise the Lord. Olo na winga. Yo tatou loa. O le usi tai e ese le mana o mia. Pea o le taimi e te mana o mia I le feso soani. Ma faa manu yanga leli. A e tangi atu le li I se mea te mana o iai. E mana o mia lo usi tai faa tua talitonu. Praise the Lord. Awa, ole usitai ole tau waso lea, na avea lea maala. His obedience became the doorway to his breakthrough. Ana le ailo na usitai fatonunga mamea yena faya Yesu na te faya. E le mafai o na tatala mai lea manoa e o atuai ile manuia ole pupula ona fofonga se tulou. So obedience can be the doorway to our blessings. A e ole atu le alii, mo se manuia, a e whailoa le alii, mea lo e mana o aima e mana o ia whaatupu mai e ia, e le whapelanga le ole o na tula foa I lea. Ia e tatalo, a ia tupu lo whaatuatua, ma ia e usitai mo ta usitai. I mea umaulo ta pena mai e Yesu, ina ia whapena o no tau o atua I manuia ia no ta manana o atu iai. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. E se fo ile matango fie o le tangata ai tele lo na whaatuatua. Praise God. Hallelujah. Wa le whaatuatua lea e mawhai e ona e savali ile finangalo le ali e ui e tele I vaaya lo na taunuunga. This faith often walks before you and me sees the blessings. Amen. Praise the Lord. I le ali. Tatou lo le lei. For my the blind man walked toward the pool. A olo opongi sa pe alo na lalolangi. A o sabali le tau waso I o I se loa e mulu ai. Te mina laile I pupula o na mata lai pongi sa lava I alo na lalolangi. But he believes that the one who sent him, na tali tonu le leile tau waso, e ui ele I pupula o mata le taimi lea, ai o te alu pea, o na o te iloa ma o tali tonu le tangata na au mai au, e o le tangata whaatuatua ma whaamaoni. He believes that Jesus, the one that sent him, was faithful. And that is why he walked toward the pool, even though that his eyes are still blind. Amen. Praise the Lord. So ainga lene yafi. Yo tatou loa mamauti noa. Whape nā le wala aua le atua mo I tā ua. That's exactly how God calls us to live. Ole finangalo tonu lava le nā o le atua o lo mana o mia ai tā ua. Ma tā whaia ma tā ola ina. Ole wha atua o le tali tonu usitai. Exactly. This is how God calls us to live. Faith, trust, obey, or obedience. Amen. Hallelujah. We need to trust him. We need to understand him. We need to trust him before understand him. Amen. We need to know him that his promises never fail. Yo tatou loa lo tatou ali faola. Yo tatou malama lo tatou ali faola. Yo tatou talitonu lo tatou ali faola. Wa umalava
me tapena ma promise ale atua tapena ia tatou loa e le mafaiona faiaina e le mafaiona le faataunuuina e faataunuu e le atua mea malava e polo misa ia taua wa malava folfolanga le atua e fai mo i taua mana o mea ia lo ta faatuatua lo ta talitonu ma lo ta usitai o nga mea malava e folafola le atua e taunuu mea mo o ma. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Famai le fata oto famai le fata oto lea e tolu fai upu lima nga ileono. Praise God. Le faapea luna fai tauina fai mai ia lima nga ileono ia e fatua ile ali i malo loto atoa ai awole faalangolango lo lava tamai ia e mana tua o ia yo wala umalava una faatonu wina ile e ia o wala. Praise God. Amen. Hallelujah. Fatua una faatonu ile tua o tato wala ia faalangolango ile atua malona tamai au ni faalangolango yo tato wa tamai. Amen. Praise the Lord. So se mea lavala in all our ways submit all our ways, all our plans, all the things that we need, all our struggles. Wa malava mea malava o lo totono i tatou o lo mana o mia ai le manuia ma le vavenga e faatupele ali famai. Submit to him everything. Ave ma faalangolango i le atua, ave ma le faatuatua, ave ma le talitonu. Ona e usita i lea ai se faatino ma le fina ngalo le atua i mea tauno tatou faia. Amen. Hallelujah. Famai o le faalangolango le tau aso, na faalangolango le faatununga a le atua. E uina pongi salo na lalolangi. Ai na faalangolango lavalo na loto le faatununga. He leans on God's instructions. Ele i faalangolango lava yate ia malona malama malona pongi sa. Na faalangolango i le atua malana faatununga yate ia. Ma le folanga. Fola i le atua alu se loa. Mulu ai oi. So, ole faalangolango le tau waso ile folanga na fai iai e Yesu na faapena ona manuia ai mai va ai le malama. Praise God. Hallelujah. Famai, the path that he walked seemed impossible, but he saw the light. Inga ua ia faalangolango mausitai ile faatonunga na fai ai Yesu. Amen. Hallelujah. Famai alu e fufulu ma e mulu ai o. So when he washed away the mud on his face, ele i faapea sa ia kaupula ai. But he received the sight for the very first time. Ele i faapea o le ave ese ma le fufulu ai o palapala ia sa nine Yesu ona mata. It's like something that makaunga ia. But he saw the light in the first time. Inga ua faapea o nga fufulu ma mulu. O lo na usitai ua ia va ai le ulu ai malama. Amen. Praise the Lord. So ainga ia tatou manatua lelei. O le taimi ete talitonu ma eusitai ma avelo taimi le ali. E faapena ona ma nava ma ye leola. E faapena ona ave ese atu le pongisa, ave ese atu le tinga, ave ese atu faafitauli. Oa malava struggles ma faafitauli na ta faafesangai. O le taimi lava e te alua ile ali imalo sita imalo faatua tumlo talitonu. E faapena ona umai ele li ate o ile ola male malama. He gave away the darkness
and he gives him the light. Whapenga whai kako. Au tato wo i le atua ma le whaatua. Whaalongo usi tai i le atua awani whaalongo i o tato poto. E makwa i ave ese le ali i le tinga kai pei o le tauaso. Ai au mai le malama ola e whapenga o ngau kako fia ai. Mo kako wola fia ai le malama ke riso. Amen. Hallelujah. Never underestimate what God can do with the ordinary things in your life. Awangi kako underestimating a mea ta pena le atua. Wal mea ngā linga le se whakua, o lo kako wa ai mawalalo, ma lo kako filifili, kako ai filifili, ma lo kako kangisa. Kako kangisa, ale ai se usitai, ele mawhai o whakaungu. So, au kako kangisa le ali usitai whaatua talitonu. Mea taua nā lo manau mia, ne whapena. Ono tātou mawai, ia le whaamanu yanga, ai maise ai, le vavenga le tapene le ali imo i tātou. E leo ni mea pepelo po ni mea fo ia kaunga ka vai le taimi o vavenga e moi, o folfolanga e moni, le whaamaoni, le angalo tātou atua, a fola e mai a tātou ni mea fai, e tupu. Se vanga nala vo tā leo stai, ma le sa tā whaatua, ma le sa tā talitonu. Ona le tupu lea. Ai a fola mai e tama ni mea mo i tātou. Yo tātou au awha kak whawhikau le lau iai a fola me tama o le aia ave esi. Talitonu usi tai whaatua. O ngā ave ese lo la ia lea e ia o mea uma. Praise God, hallelujah. Whai mai ia le Isaia le whaasfululua whai upasfuluono. O te tai ina e ua tau waso i le ala sa latou le iloa. O te au maia i latou i mga ala sa latou le iloa. O te li ua le pouli uli le malama i o latou luma. Ma ala pio e whai maala sao. O mea lava ia o te whaia ia te i latou. O te le lafua ina foi i latou. Promises of miracles. And this is the heart of God. Praise God. He specialized in leading people. O fulanga le atua. Mai wha maoni ma wha taunu. Mai fia io o ia e nate tai i tātou i ala sao. Pe awhai tātou ti wha atua. Ma wha lango. Ma wha moe a te ia. O ala vo tato whaafita uli, a whai wa se ala wa e ui ai, a whai wa tele manga ala wa e ui ai, ai le o mawai lava, le mea le te mana o ai, o a whai whaafita uli, po ni mai o le tino, po a whai ti ngā o ia te tato. Ia e whoi i le atua malo whaatua. He will lead you in a good way, and he will specialize to lead us from the darkness to his marvelous light. Manatua, o ia le malama. Whamele Ioane, walu whai pusfululua. Wa o neo le malama o le lalolangi. O le muli mai a te au, e le savali o ia le pouli uli. Ai a te ia le malama o le ola. The one who gave sight to the blind still shines his light into every heart that calls upon his name. No darkness is too deep for the light of the world. So I ngani fiafi le nale ta fasoa. Whatever darkness you are facing today, place it into the hands of Jesus. He is still the God who turns sorrows into joy, weakness into strength, and blindness into sight. Your miracle may be already closer
than what you think. So keep trusting, keep obeying, and keep believing, because the one who began the work is faithful to complete it. Ia tātou si tai. Awa o ia na te a mataina le ngā luenga, ma le vāvenga, ma le whaamalolonga, ma manuia mo i tātou. O ia foi, e whaamaoni na te whaatu mawina, lona le lei, e whaa tau nuu wai, manuia wa ia fola fola mo i tāua. Whamaila tātou au tūle nea fiafi. When Jesus touches what the world has given up to. Wa umalava mea, wa le mawhai no tātou fō ia, e mawhai e lo tātou atua, ona fō ia whawhitau li uma. Ono le siwafa manu malo Yesu. Amene. Ia nale tātou whaasua, le nea fiafi. Tau ina whaamalamalama atili e le mana, le nganga pa iyo le atua, na upo tātou tala noa ai, ma whaasua ai. Ai fo se seo le whaila unga le nea fiafi. E tātou whapena o no tātou whamangaloa ia ai o tātou nau pē le upo le ali ia le whaalangolango le nganga pa ia o le atua. Manu ia tele whainga malo longo le nea fiafi, alo whatele atu, and God bless. Whaptai tele tamale nea fiafi, whamai na male fiafia, na mata o au nanga, foi ati oile mamalu male vi inga lo mātou atua. Lo whama e whamamlama atili lau upua mātou tala noa ma whaaso ai. Ai e tu maupea i ati oile vi inga. Whamanuia sio mātou a inga na mafuta le nea fiafi. Maise au nanga fwe ototoe. Ia male neiva yaso. Whamanuia i mātou umalava tama. Au na lo wha taunu uina le au nanga. Maise fo ili wha taunu masio na whaletua. Ia masunga i wha whenga inga umalava ma o lātou whaletua ma a inga. Ia maso se tasi lava tama lo tūla i mo lau upu. Ia whaamanuia ia te lātou malava. O se malolonga file mule ni e fiafi tu mo ia te oile vi inga. Ni ole whaavavau lava. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. E vi ia le li. Praise God. Yeah. Ta atu ta pese lea e ono ta whaatou whaila ia lea. E ili ne ia fiafi. Yeah. Ai whaatai tele lava ma futa mai. Ia whaamanuia tele lea tua. Ia e whainga malolonga. Ia manisi fuanga. O totoe. Ia ili ne ia fiafi. Praise God. Hallelujah. Ia lele. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kai lava lau isunga whaatonu. Alo whatele atu Pastor Mike. Whapea foi whantua Sarah. Sai lava moe na mafuta mai le fiafi. God bless. Hallelujah. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. He said, come unto me, all
cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister